you will Kumasi in front of Newtown. You didn't labor office in the bank. Crossway Castle Shop. We are the dealers in quality local and foreign caskets. Job training. Kumawood Training Institute. Yasai ababio. Say dear. Yase. Ye ma ye tie for. Ene ya hwefo nyina. Esua ensano dwuma. Wei eye ensano dwuma. Ene ti se woni ensano dwuma. Bamodian se obenya ensano dwuma. Entraga na ha se obaye adwuma ba kope. Na wo de ayeye. Dabi ese se wonya adwuma bebre. Eka adwuma wo ye ho. Sana ye tu kwa abrochi a ye no. Eno nti bra. Ne besua adwuma ni bi. Eka adwuma bi a wo ye eho. Eno nti no se de ye de adwuma foforo ene de aba. Ye be chirechiro bees making. Eye senia ye sidi ahwene eye chain, eye bags, eye mpaboa, eye ye niema bebre. Brand ye nchiro senia si eye no. Mushroom farming. Eno ye senia si edua emre. Unim se ubetimi de na wotwe mienu pe edua emre amana fifi abokama. Ama wotimi atuadi ana wotimi atu akoton. Brand ye nchiro senia si eye no. Ye nuanu akuafoe ye gusu afrem se momra na wombesua senia si ye we decide. Edura ye dugun haban so ama ne hye ase kura babra entimi enka aduane na ewomu no bra ne enche ose de sie no snail farming bra se ne si eyen enwa obetima yen enwa ama na nyini kama ama won so wakoton e de anya wusika wotimi de aye won kwan papa bi bra ne enche ose de sie no ye besan so akirel 3D epoxy and 5D epoxy se de samu amonim se 3D and 5D epoxy wo ye wo dem a etishren afei so ye besan so akirel liquid soap sa liquid soap yi ubetimi aton ye be kire shower gel eye sinesi ye shower gel ama edi dware ama ye honam aye trom bra na ye kire sinesi eye brown sugar a wodi be ye oniema bebre aton asanya sika ye besan so akirel mo sinesi ye power zone afei so ye be kire sinesi eye tomato paste no eno ane ye fre no tea tomatoes bra na ye kire kama na fa ye woduane ubetimi so aye akoton ama wonya sika bebre ye besan so akirel ice cream wo ye de show fridge ma de sanima we nyina ye kirel na ye jo 300 Ghana cedis pe ubedi kan asend 50 Ghana cedis na fei ye de register at the amount ye register wa so fra chiri ana wo ba na ye buku ba bi obeda eno achi no ye de bi ebe handout at the amount ye besan so aye pen drive video ana se ye be kire ni nyina so ye de be guso na at the amount in case say ure fi bibia na wa fa na wa play na wa hwe na wa kaka ni nyina afei so ye be ma wo aduane adi wo lunch a obedi na wia ne de ye de be ma wo ni nyina ka 300 Ghana cedis a obetua ne ho na ya sa kire enema wo nyina we de eye fofofo se wo pese obesua sansa no nyuma we nyina ene bomodi ase ebi we de obeba esanse se wie sa niema ya boboso nyina ye de foforo ene beba eye dakope ene ye de e kire eye Saturday 17th July mu ni da etoso edunson ene ye no eda ba akope ye de be kire niema we nyina kama pa eno ti no fa number na eda screen so no na send mobile money ede man sesi a o send 50 Ghana cedis na wo ba wo de 250 Ghana cedis no ede aba send ko 0244294066 0244294066 afei so obetimi afresh our number ya egu screen so nyina na afei ya register aye 0244294066 channel so say aye number ba ko pe and that screen so friends ya na ya register ma aye 0244294066 friends na ya register ma say kase Kumawood Training Institute no oji so say ensanu dwuma ahimfie beye butu animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto ya waso me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo
obi so ho so wa kwala no de ye afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne timi mo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai bi ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hu no say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibu ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw and yaro do ben and agini peduano abosso ya rebi to say eni yare akoma yare wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me comfort ahid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni peduano ni titiw ede ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni peduano enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di peduani mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya re nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye well Olpia obusa ise iflimu moye den ti be slowa wina fa kokko wiflimu na se dia wa wonu tua wo fa se no moye den ma de wina na woyere na mfa nkonkoye diguma na ma me wai slowa ti kabusa yenko Kumase munko Kumase Martin Luther Oh, nah, it's been a long time. Oh, yeah. Missy Minia obra kwantu yawo semina na ma yanka twenani ahwedan yo ne busu afani asoma me semina me pada e wo Kumase akamara na me so ya chini ye nya da kai ya nansani o Nansa mo na woda so a wo hia me de woni problem kra wo beje di se me free Dubai beduru Ghana ana me na na kwabedantwi wo to na na no ansia do ne eje yi ne bo me so e wo abrede me ni kapre odu obi na kire me Gospel casket shop e wo Kumase labor haya me ko ho no ma ana mo sa ne me yes kan hye yo wo de bi ntwa no misika ya di ma me se me papa no iswa abezu ya se me ambulance na me sam fa de bede da no enka ambulance ani de be dan ho omo ambulance service into any problem kra ani nyina ye nya ni se ubenya sika kakra bi di ato ase you know say Kumase stay by plan o ye kona mko tira o some Gospel casket shop here ye wona ka me bere te se de mo hu nyina Gospel casket shop ye wo Kumase in front of New Town ye di labor office na ben Gospel casket shop ana we are the dealers in quality local and foreign caskets. Job training Kumawood Training Institute yasai ababio sese de yese ye ma ye tiefo ene ya hwefo nyina
esua nsano dwuma wei eye nsano dwuma eno ti se woni nsano dwuma bomodian se obenya nsano dwuma entra Ghana ha se obaye adwuma ba kope na wodi ayeye dabi esese wonya adwuma bebre eka adwuma wo ye ho sana yetu kwankwa abrochi a ye no eno nti bra na besua adwuma ni bi eka adwuma bi a wo ye ho eno nti se de ye de adwuma foforo ena de aba ye be kire bees making eye senia ye sidi ahwene eye chain eye bags eye mpaboa eye niema bebre branie nchiro senia si eye no mushroom farming eno ye senia si edua emre unim se ubetime de na hotwe mienu pe edua emre amana fifi abokama ama wotime atuadi ana wotime atu akoton branie nchiro senia si eye no ye nuanom akuafoe ye gusu afrem se momra na wombesua senia si ye we decide edura ye digu haban so ama ne hye ase kura babra entime enka aduane na ewomu no branie nchiro senia si ye no snail farming bra senia si eye enwa obetima yen enwa ama na nyini kama ama wonso wakoton e de anya wusika wotime de aye won kwan papa bi branie nchiro senia si ye no ye besanso achiro 3D epoxy and 5D epoxy se de samwa monim se 3D and 5D epoxy wo ye wo dem a etishren afei so ye besanso achiro liquid soap sa liquid soap yi ubetimi aton ye be chiro shower gel eye sinesi ye shower gel ama edi dware ama ye honam eye trom bra na ye chiro sinesi eye brown sugar a wo de be ye oniema bebre aton asanya sika ye besanso achiro mo sinesi ye power afei so ye be chiro sinesi eye tomato paste no eno ane ye fre no tea tomatoes bra na ye chiro kama na fa ye waduane ubetimi so aye akoton ama wonya sika bebre ye besanso achiro ice cream wo ye de show fridge ma de sanima we nyina ye chiro na ye jo 300 Ghana cedis pe ubedi kan ascendi 50 Ghana cedis na afei ye de register at the amount ye register wa so frechiri ana wo ba na ye buku ba bi obeda eno achi no ye de bi ebe handout at the amount ye besanso aye pen drive video ana se ye be kire ni nyina so ye de be guso na at the amount in case say ure fi bibia na wa fa na wa play na wa hwe na wa kaka ni nyina okay ya mama obibia akwaba e de aba Kumawood TV eso sania de bia ye no ya wo de bia dura ya na ya hwe ye nkwa ana ya hoden e wo enuane a ye die mu ene yesu aye nom enema afa mu koye ye mu a edin yare wa bebre ede ebreye no se ya wo da duru se ya na ye nuanom a omwo Madam Katri asie ye ebetrase na ye ni wo mo atwetwe nkomo na ya hwe nyarewa hodo a eha nipadua enu ntino ene metramu ede ama menua bema DJ Lofty ono nanka edru edase ya otenase na one ye nuanom atwetwe enkomo ne me na metramu ede ama Lofty ho edudu no kakra enti ba bi owo bia no ye bompa ye ma ne se Madam Katri fo ho ide menim se ahoden ebeye ne dia nyame ya adoma bedu dasene no na Lofty enya ahoden midin ye de Samuel Kwabena Dako aka Samdako sene me na medi dwumadie ho chiame ye be tsremo ne apamochew se emre no kokakra enso yenya ye doctors ewa ha na se doctor wa ide ye be wurawuram ne ya hwe niema hayen ewe nipadua se ne be ya wonso obenya wochefa tenase menko baabia ukọ Facebook a Kumawood TV ukọ YouTube nso Kumawood TV mpacho wo share na waja comment ato ho amayen na yenso ya kenkan ede amount meka wo se ebrepam nso no ye bebie ahomatofo na tum na wo question bia ese obusafa wapomuden ho a eno nso wafre na wonso watimi ebusa misra utamutuku frewunia na wunia nso enfreni nua se sa segment we die ayade a ye de hwehwe ya pomuden ama ye ho aye dendenden ene mebo Dr. Daniel Boache ewa ha a mene no ebetwetwe enkomo doc minia mwakwaba ye nia
ene de metema ma lofty say bibi e kwaso de na ya na doctor for kra de menta musa ahoden wo because mo ya ahoden ho adwuma ana beti nipa sanity bibi abetimi esi nti ahoden wo papa na ukọ hospital ho so bia ho ye kama pa o ala nyame adom oba madam Katrina shwe ya meka ne se wonna e ba ho se obeje ayaresa no nyame ya adom ma obi oba ho bia no ne how free ni so eno nti stroke ne yadewa kesi ni nyina no omunya ahoden ahoto ne ba nti se o do ani chire ho sese pa de ameka ne se ayuguso ayebo adwuma denden uguso ambo adwuma denden ebe da se na yemre no ekopa nti yemfa nhyehyɛ so tew ene topic a ye di ho komo yetaka food allergy like yenuane nuro no anase yenuane ayedi obi wa wodi adwane bi a wodi ko yem a na reactions bi aba bitimi ma oti kakra ya oya bi wa oyem na se wo bi wa no wa yemre aduane na ko yem no anase ade na wodi gu yem no ho reaction na eba no eno ho komo enene me ne doctor ebedi doctor ka se food allergy ase ne say yo emeji brena machia ahwefo a ohwedwumade yin me cha obi bia e ka se food allergy e be ka ne say a dangerous immune system reaction after a certain food is eaten. Okay. Say obi di aduane bi we say ewiase ayewe yentimi nye bibia nkwati aduane yeah aduane ne nsuo de eno na sanity ya de koba onipa bia obetimi a survive a aduane eka ho na se wani dia ebeda na watumi anya energy na watumi dia ye udwumedi a odi anu nti obi se obi di aduane bi odi wie na after some minutes na washa ase anya reaction bi a menka ni se obi si mi di aduane bi a obo se epo agugu ne ho eno ye meka ni se o ya allergic to sa aduane kro na wadi okay obi si o me de me pa brobe first na me pa brobe pa na ine inu mi di abrobe na pineapple ya na me mini mu nyina ye dey I dry and I say ekekame I say ya wo hene bi sa sa asa o mini mu no eye wo hene obi si o ho a obekwan ni mini mu after wadi aduane bi aye dey awie no enti so obi di aduane bi na se onya bad reaction bi after wadi aduane na 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 e kan say food allergy to say wadi aduane bi okra odi anka obo se na ne bo hyehye no obi o ho a odi binza otimi like as you from mamo yes as a gas bi abane yam so okay sa ne ma no na a friend say a food allergy no your food allergy na se obi di anka na se ohu se ne bo hyehye ne ade ana na mpempi na ye di aduane pa no at the wrong time si we di aduane eye na wan di ne right time ebetimi am ase aduane di bia wa time a ese wudi no anu nti de be ma na nya sa bad reaction no se ukodi bibi ti se fufu sisi na ukodi anka eguswa the problem ebetimi am bad reaction bia ebia na no enye allergy say sweet after meal like what did you know when you bibi kakra odi ebo aguso sanka bi na say ibi na obo aguso dia ka me fin say kanya bone sure nyame aye aduane bi ama ese yeni na aduane na dodo na maachi eni kwan say ye different enti say udi aduane a aye vegetable food there is a ultimate sweet after meals na eni kwan say ekoye fruits yes then but what I say yen hwe say yeni a di normal nuane banku fufu abetie ni saa me fa say de nkwan gunwi na nyame adom wanya bi na nwumre obobọ a eden na say ode ye wai yo make kan wanya ofufu bi na wadi odi wi na so pese o ye sweet after meals enti eno na hu nya say obefa kwado
ɛho hia sɛ ɔbɛfa pineapple ne saa nneɛma okay anaa apple dabi anaa orange dabi okay na mmom deɛ ɛsɛ wode bɛka ofufuo no a wodiɛ no ho a wode yɛ sweet after meals no ɛnyɛ biribi te sɛ ebia wanya wheat bread kakra bi okay so na afei wanya menka ne sɛ nkateɛ no ayayam so na wode kakra yɛ dɛ afam okay na wayɛ dɛ na wadi agu so anaasɛ wobɛtwitwa vegetable salad yes okay so say salad no your fruit salad and your vegetable salad yeah and this when your vegetable salad e dey kan ofufuo no ho e sweet after meals problem bia ni ho e na sweet after meals no so no nya say bia e be after some be 20 minutes 30 minutes e ko na no nya sweet after meals and you can say sweet after meals after meal no o wie na me ka say o wie adena wa wie a hye ofuo ma wa o hu me kra enye na wo sai e de sa we be ka ho a eninti e ho behia se nka obi edidi a aduane na wudie no hwe se wadi amen a onidi biem kopim se 5 hours beba okay ansa na watimi di aduane for Friday asatum se ade se wudi bibi te se light food a yen kan se bi te se koko nuane na se wudi nuaba bi eno de e light okay it's a bit me digest within 2-3 hours but the heavy one for phone and that in there so train by 5 hours na come de me a common team de o say be a word fufu na wa men now within 2-3 hours okay okay mene Dr. Daniel and education komo our free Madam Katri for us here and mene no edwetwe enkomo yi bomode na tam chuku na ubenya ababi afrimu a ebeboa yie pa yenu na edie na noa na de yare ene nsem bebrebe ebre yen ba wo hu woduane die yi a eno so bema watimi anyina ache ene ti tam chuku na brepamu no so no ebebie ahomana tom na wo so de comment ba mpacho ye ka say doctor number at the screen so panyimfo ho a asem bi a kire osu bia no wa fa number na wa afre na bibi a kire osu bia no panyimfo ho a on be yi ano e de amon doctor ye to aso no na me bisa se nyame buwa wanya woduane a wodi na wadi na hu sa reactions bi na ye keka ho asem na den na ese we okay medasi say when you bad reaction after meal na they say to me and say aduane no kra na ni kwan se nka wo didi a onum nso ye dey eguso sanity like to didi we are o train by sense and onum nso well say wo didi we are esenka the papa mpa no esenka 2 hours 2 hours papa pa no esenka 2 hours but when to me cry there I say unya 30 minutes after meal because na me case SD4 or even friend temperance temperance because 30 minutes after meal yes and only here me can say wanya me ba me ntwa no but obi ka say say any for the temperance ba we asem say onim etodi say onim etodi pa ontimi need eto entwen minutes na wo kan yanza na wonu nso yeah but make me a dey eto ewa bra metwen enya be 1 hour ansa na manum nso converse na possible wo say wo dey aduane ewura wani mu ya wo ade bi efense saliva yeah sa okay chairman na wo so na echi abegu yeah enti sa de na efra aduane na mane ye mokomoko eye bete na watumi ayedai amene enti se wani aduane ne ntentem a eto ne entimi ntwe mane ye so unya botre every sat adina mane ye mre I said what is your friend and son of 1 minute koyem be fa minim no boko abra entwu sa enti un se ntaso ni be friend kakran enti na obi se unya bona se bona eda baba bona bona nyo o baba bona bona jo ho na bo e me no kase nso ba bi hye but aduane die kakran a process okay ti di nin kakran
And after say maybe when you bad reaction be what did you read? Esa we and say what their friend say activated charcoal. I don't know baby my day activated charcoal. Activated charcoal no BD ordinary BD and yet the soldier because the soldier no and yet the yedi. Okay. I would be why you would be why okay. Coffee do a bit saying yan children one way on soon wow. I bet it. Okay. So auntie the shadow of charcoal ni bia. Yeah. Sanity. Okay. And the now would just so Madam Katrina swear you will be or I bit me the amount. And auntie on no sadi in India. Obey yam. No, I am already. Okay. Into the only saw the bed mix water. Now I did. Now I know. Bad reaction in the real, the big eye. Anna, say when you bad reaction now. Oh dear, say uni chako no mun so be brave. Now sorry it's nothing on them. That's a way exercise kakran. And also you are there a bit me abo massa how every or the amount. Okay. Na me fan say bibi ti say ase wanum bibi. Ana wadi bibi. Na reactions na gu I say bibi sa no e po ne ade ade no so be nden. Say say wadi bibi na e po gu ho a. Eno no entimi free ho at once ha kakra o de nom chako no to aso we obi okra onom ya de be no hu say okay every ho no the san say ade a ewo aduane num na a mouse reaction chako no bejuju sa de oni na ano sa ama na free system and we yes a be sa how ni na free na say obi bedi aduane bi anya bad reaction and as obi nya allergy e wo sa aduane no ma na impempe na sankofo na omu immune system e wo fo obi a ni immune system e strong bia na e dem pa say obeka say oh me di anka na me bo hihye me di pineapple na me minimo ye me ya me di aduane bi a ene me homfa e basa na immune system aye weak problem. Okay, nti my fan say in general obia udidi a unya reaction fufuro bi no whether aduane no ope o mpe wudi na say unya reaction bia eye immune system no kofo. Yes, obia immune system is strong. It mean ma say obi di aduane bia obeka say e bia menya bad reaction. Sanity. Okay. Nti basa na say utwa na mo na oba Madam Katri na mo boost immune your immune booster or ha wow say immune system the conform say there the ma na wono mo bibia ba kama na immune system no e betima conform na ohoden we ye odwuma ko ba de bia like monko di bibia be ma reaction who say immune system na conform yo the immune system conform omo no ma ye say asojafo a immune system no ma ye say asojafo a me fa ni say oduru Ghana border omo gina ho no enti omo bo ni pedua no ho ban se na ye be ya obi antimi bewura kuro no okay enti say ade bi bewura kuro no ma na nkofo bi a omo ho odin e chen asojafo omo gina kuro na no na ombebo wo asojafo na omawura Chrono. Na the person mo ye obi ano omayo. And this immune system no men can say weaker. Ma one at times so better at breath kakra e wo ni pedua ni. Wo ye bi kakra bi ano abre. Ba ni obi ana wo ye bi kakra bi ano abre. Isan say obi anko. And to be o ha obi feel sa ni o man. Okay. And I say e kan obeta nya allergies. And obi o kra o fa nku bi desra na ho a obinya allergies and the food allergies na ye kan what types of allergies are wo ho nti obi a the immune system no men kan say wo form bia obetenya allergies and your food nkwa na mum allergies ahodo aka ni na so obetuma nya bi na mama mbusa say obi wo ho a eya na o say me wo blood group ebi am blood group no
me O positive, me B, me say, and also ain't me fa sa reaction because minim say ebia wo osa e wo so na ukodi orange and pineapple na here obenya other symptoms nti obi black group nti ma nya sa symptoms yo me da say on say o ka say obi o osa na say okodi ebi ti say orange yeah oyembe yo ya because of acid that dey ewo mu no ewo anka no very good obi yefunu ya ne ya o menka ne say osa ba o we na ntwinam pa ya na usrechi by acid that ewo na ntwinam mu no higher than the ewo anka asem de na kakra na ntwinam aye wi a o ye fin say eja wonya ibi na utwa onum keke no ede na ntwinam so acid bebem acid that ewo na ntwinam continue pa na ntwinam fresh one now I just say one yeah na onu na acidic content na abam enti acid e ewo na ntwinam mu no edo so chen anka de ba yen hwe de say se woni yefunu yare ana woni ulcer na say okono man ka wa bra woni di ya oyam betumi ayo because of the acidic content ewo anka no ulcer se o tai di anka eboa ma ulcer ekuru na ekum no so there be me bo wa say also because me tete bia me ma te yes pen no say sorry wo ulcer anka no ne fan say beans no mu ne the hospital cry church say animal no enya den entirely because odia and my was and where they kase also person tell me say udi momu a ekum kro no wo yam I didn't hear but the lack of knowledge my people perish yeah unim say obidi anka menga say nipa na ulcer patients let's obidi anka only the right after meal bit say wadi enuane bit say cocoa wadi fruits there wadi cocoa aduane bia wi na wadi fruits bia ka ho na wadi anka naka by say oh ye ulcer patient na say okodi anka na e wa bra oni di ya eno de ebe how dangerous okay a bit me how but ubedi a make sure say wadi di amen ansa na wa he de udi anka we koma obi bia ono nso ni ulcer okay say ubedi anka eni na empty stomach okay anya say I bit me how ntu ni wasakra udi anka so udi ansa na okay nti sa acid na wa anka meshe o de obi a oye ulcer patient bia no ontie nie na opa wadi na aduane ame awie no oni anka ba akopɛ emusu na ɔhwa de oye ne sa be 1 month a onhwe se ne ulcer ne besi aye wow what did ane awie no now they wadi anka but men ni anka before the meal okay so did we the out me edi wanka sanity okay now obi say obi say me blood group ebi am O positive na O positive no e ma ni nuane bi enko ana say e ma mintumi ni aduane bi yeah na akoya oye sa blood group and diet your book we was eat right for your type okay blood group bia woni nuane ayese oye ese odi but entisa enye sanity but nyankopon boy o ma nuane a onipa odi a ebebo ama onya ahode according to Genesis chapter 1 verse 29 so nyankopon ka se odin ha ya wasase nyine eni enua nyina aduaba na ba wo mama nipa yeah say enye aduane na Adam now your blood group ya the wife no know your blood group o ma no mo da o mo ho at that time no na o mo your blood group but nyame de say nuane ne yede e ma o say o ni na obi adi so a how bi anya eni ho ye o ha na ye te say akwabi e friend Dr. Peter J. Dadam oye obenfo e wa America no ye na research we can say ase wako school university na say obi anya ni project work okay
Now no dia okoye no na ode ba se ni hwe mu a ni se enyarewa hodu bebre wo ha yenya ejina ye blood group ene enuane ayede na ode ba no who I can say World Health Organization. Okay. I say am I in this nhihye no nye de entum me chewa de yetiti obi o tamale na ya titi obi o kumase ha ana takrade de yetiti na o takrade no ana say de yetiti na o tamale no aburuduane a na de atiti na odi akole odi banku jese aburu bibia oni also you o positive for it aduane na na de atiti na unya ha obia wo muda etiti make say atiti obi so okumase ha ebi a make say enya aburo aduane na de etiti on the moy sanity enti first time a ebi a obedi aburo aduane no ebi a obetimi enya reaction bia because a feina e con system no sanity to obetimi enya reaction bia make can say bad kakra okay enti say obi a wadi aburo na wo hwe eno nche say your blood group no ana ayede ama wo face that problem and I say ama wo sa reaction twana quite say o to kwan of Ghana akobe maso ko dru ba bia wonya woduane a wodi no ha no nti hode na na say wa adjust na odi a ede ne obi fre abochire ba no be dey haduane na be fa ne yem kakra sanity na say mu ho mi tu kwan kakra by me call African countries here na me call no mo so ni be 2-3 days okay me buy me ranisa so na me kono me no different from there ye Ghana akwai ti say ye ne ete hey I say ye strong obi hu bodam ni bi no se sa form aduane no wodi gata mu ni ade no wodi onyare nya malaria nya enko hospital no ne nam hodin den ba wo so hwe hu so ye na bi o to air condition mu in and out na wo mama konya sayare because wa fa form de nan dia ma fa the system no ni na app e pe enti enye say bia o blood group ya waduane ni oye we so waduane untimi ni we obi o positive aburuduane na wadia besi na wunya ahwe but the moment I be catch ni say oye blood group untimi ni aduane we na afi atona adwen yes enti afi wo depend no start nya reaction because psychological minimum be o osa ni osa na odi chirinya na yesi bonzamiare ekra ofon ya enti we na obi train baby no di nsa koto machine bi so na obusa no ahaye ose o se an utanum bi a ayiwe o se an utaye o se an oske bi o mo se gastric ulcer enti no o man nro but obi be train say ohunu kenke o machi kenke mo fa bibi antum na wo de obedi na aduane kase bi kra na oni kan enum kenke ni bi na oni na aduane odi wi a within 5 minutes 10 minutes bi ononum kakra ebeko ampa ni pani di saade no so no ekoy e ma ne hoto no later afa nkrofo bi si wo my research kenke enye ma obi a oye o positive oye say and amani pani confused enye no cry World Health Organization say e me yenye san hye ni ntu okay na ko bi amani tua no e na kofa asa Peter Jeda damu ni book buy e na ode bag an ha e na was spread ama wow nkofo pia somua e say omo mfa ni agro it is a blood group and diet ne de me nua enye no cry na mum se wudi aduane bi na se ne mfa wow timi hu yes eno no twon ho kakra free home for mreti awabi your immune system no ho adwuma na oye immune system no ho adwuma ani o ma befa in all no is about the immune system so immune system ni adwuma na se wodi bibi na ene ho kra mfa kra ahode nro no beko etia
Doc, obi so e can say utire kawuro ene trihu ibia enso tanya la wure fi ade ntam ene kra ese wure be fi ade no ekuta kra na wo hwehwe me mama nche ade we right from the onset, from the genesis now nyankopon ebo ni pewe o kind quote am de ma ya ye hu enam bia o na omo wenam na aduane omo dia ye fruits and vegetables na omo soja okay na enipa frase e soja no ene ye ne okay nipa frase e wenam ene ye ne wow pesa ponchi bi nam ne baby on count the source of protein ne neoma obenya abeboa na ma ne ho ayede onya free dey ha ma ne adem very good ye ni panso nyame de amaye I say follow ni di ne kama ye benya ho de neoma bi ayede ewo e say no de nyame de ma ye ne yempe ani na min kuku aboa no na men we na minya protein no ana akuku aponche no na wo we ampa ubenya protein na sa aboa ni protein na aba o system no kai hu se enye no nkwa ne bai pasande bi fufro e asem nam abeka hu sanity enu nti me kawuro kra de minima de a e wo kawuro ma udi abetela se di kawura ese One she unya she okay. So but sometimes say ya num no aye de no ya num high no ka ho yes ya num na high ana do eno so na de ya bedrum pempen so etise first na on say ya wi ana yenti din ina ena yete yeah on say ena ya ri na ba no ni din de ebe ma nice name ebe ma nice name. And they say, oh, hospital now say, what say, oh, you see, I call you, when you be say osteoporosis. Oh, we there when you arthritis. Oh, we there, John. That's not that you okay. So, a problem. It is say, you're very resign your man a crana. Any point say, your man say, you need the beer. Nemo me or high, be I'm the even the beer. And only problem win the beer China for more number. But more are the more vegetables or more fruits count. By the renam the rears are oh call utukaya, what to quire. Your more no one am na, your wadi I said thermometer above. It is a true degree say, Omonim say, and I'm not paying. And you quite say bro. And I say, and do so everything me the however. By a Ghana, Hene, Africa, Haiti, when you be saying here. It's one anyhow. Wow. What I say? It's the problem in the bar. By say, Karu, we are Bema, you need it, and okay, you go so Kumawood TV, where you won't come here. Send a bear, Ubetima Bow, Kwan buying. Na in fear, Yanko Pong. Edema wono wonso watimi atnase ache ama nyankopon so ehira nti eno ho komo nande najimadwa matram ede ama eye DJ Lofty na hondo don kakra na ene akra matram ede ama de guso ne Dr. Daniel etwetwe enkomo meka wo se brepem no bebie ahomanatum na questionment memusa no uti ho nyina mse ubusa question ewo utrim ofra na wonso wode aba dok yegusu na enuane ayedi na ma yawie ene enema yedi koyem na sande yare breye na nipa yanye den se ye yare a ye beba madam Kwatri ho ama mahwe but den ne wose ye ya ye betima minimize yare ne kakra you see, you are what you eat. Send out here, and you be a wedding. Sir, I'm white, send out. Sir, oh, say a wab of fra. And you're one a man, yeah.
aduane a wodie ye breast for yeah obenum no for akudru stage bi and the crowd they say I just say yes it's 4 months 6 months 6 obenum for 6 months 6 months yeah and sana akra no after say odi bibi ti say koko ne sa ne ma na chance na oni pedua enye bibia na yese wo de dey odi wura wanu okay say you are what you eat there na say ye ya hwe yie e wo ye nuane a ye die ho papa so oni pa obenya hode a ejina waduane so na obeyare so a ejina waduane so eno nti enipa bia anya hwe yie na ye follow nyankopon principles or the mai principles ne bi ne de principles are nyame de mai em say din kan bo so yeah bo so yeah ye sha ase eno ne de ba ya nti waduane a wudie na enye fruits vegetables greens in 10 nuane no so yenye kabo no sa legumes edua busuan ahodo no nse you be to say black eye pea your lima beans your lentils your just eduana edoso nse enkane na your edua be say friend edua pia na ye noa ye de ye nkwan kama say eduana ya de eboa diabetes papa obi o diabetes edun sa eduana eboa ne papa ba ene say eduana nya ye jaidi ye hu bimpo de ya gobe no eno white one eno nkwa na sisi ye de ye di but you say ebedi varieties yen try say ebedi disano mani na enuane a ya no ano ani bebre no o mind tete so enka o de oni wabusua mo say o ebia yebedi fruits nkwa ebia 2 times a week tina wotwene nyina wayi da mienu bi asi ha mo de mo say da no munni aduane bia na mo bedi enuaba it's possible. Possible. Na wasora no pa. O de ye chicken nuaba no bi anopa no obedi die. Ko say say o chichem. Yes. Enti ye kan nuaba no bi a me fa nsa anopa no. Den na odi na anopa na ebeboa o. De obe ya ebetimi aboa pa ni say ebe mo wa me ni say. Ebia pese odi fruits. Wanya oats kakra bi. Me say oats se me di oats aya me mpe de ye de si jaso aka. Because oats na nkasa ye di nkan ya bake ya to sir na ye de aba eno nti o de fa oats ni kakra bi gunsu so o di gunsu ma within 5 minutes na obo say oats na ye boton say de ya kan sir what pe nkate kakra kate ayachi o de kakra ka o kan breakfast na o kan yes breakfast na make na wanya bibiti say wheat bread na o de aka ho wanya bibiti say e bia brown sugar ana say ewo honey na o de kakra go na fe wa start de o de beka ho a o be me no fruits na make wanya kwadu kakra we wanya kwadu betin be mienu wanya bibiti say apple baako na o de aka de no nkwa no pano no na o be me go be minimum bia o mano tea bread e wo hene wan kan chikosu said de mano eyetin nko ade gu ne yam a 30 minutes gramba na se ne ho ya no pefufu adi so enti ase ye de no ahye ye ho ama na ye de ene ji se wo di hye wadwen mu se ene dade no me ye fasting enti na wa ye de wo kan but say etimi ye ne sa enka ya de bebre ba e koso okay enka beba fo okay beba fo ti ya ye breakfast lunch no eno so oni pa bia on onka wadidi ama na bro so anya 3 times a day yes na this obedi lunch no wonya bebi ti say soya milk and I say bebi ti say almond milk they can say ne ebia enye obia na ebetumi but do na betumi yeah one na ebetumi ai okwa o say ofe almond and soya milk no wonya bebi ti say your fruits be to say grapes okay when your grapes kakra when your be to say kube kakra now they account lunch there indeed and yet you did it too much so na lunch combination we are fufu ni you know
combination we are my no ezenka obi a obi ba manimo ska obi tia pa because ya sana no why no Ghana hankwana say obi hododo na say obi yare a na ye twinru de mana nkofo pio ha enra omonom ne ko okay so enye yare bia na ye madu yare bi ho aduane na akra betima sansa na yare first na eduro ni bebia woduane a wudie na no na enduro ni wo ti na say aduane papa nko ade a obede obenya yare sa onyare kra ye ukwa bucha say unya case bi na say oyare na say hwe na say wudie na ini kwan say ma wadura ye obi o kra ye de ne kotena baabi ye onhwe nature ne oma e wo wiase flowers ne oma chese so na amani pananya yare sa enye say ye fa duro dia ma na asade ha fofo aba no ye nya ne sa ba oba madam katwe ahwe ya asa na edete obi ho be ba no ye ma na duro bia ye cheche o ne o mani so keke ene o ma esi bibi so che o no o hwe na o hotowa o ko be o continue se bia o ba be boka bi din bia enye ka ase enu nti mesremo o tie me na o problem bi na o de akina unya no adura e bia na o de na enye edura asem na ye counseling bi yeah e bia o de ye ma nkotina ba bi kakra ye monyo ma wani nye so you broken heart for no any broken heart by yare wa be bre wo ha ye wo kwan ye fast treat okay by nipa pi so ye nka no kre what I say enam say ene obi a ye adwuma so obenya sika sir but wo hwe no yi pa dia enka ye say enye yare nyina na ye matru de kwan ye say de fast no na nke de afaso na ho aye de na ho ato okay ye guso ewo wonkwa hia dwumadi a ye de bremo ye wada bia anwumre nonson kopem se ebebo no nwotwe ne no ye time no delay kakra ntina ya tie sim kakra no enche mebie ahoma na tum na won so question bia pese obisa no wabusa doctor mpacho doctor number no me say another screen so no omodin ase obefre na mpanyimfo ho a no betutun komo sene o kan yare bibre wo ha nya yare kura na yese de bia otutu mika de hospital woni doctor for ne kasa on betimi aboa ama won so ho etimi ato doc ansana ye bebie ahoma na mama fo abamu no be pese wo de ya kan breakfast ya kan lunch be pese wo de dinner nete so be pese oba ho a ana ofrewa na wo de dinner na ye de aso no so ama na eno so aye but asembe na obeka bi na fe maba madam katire maso e onyema amoye ho ne ade no enuane a yedie ene ho sunsanso a ye bobo so nyina no asembe na obeka de atwato wo ho na fe ya tiasi madam katire aso e okay we dey na ye ka food day na ho asem na make am yeah enti ebia na week bia no 2 days into the past that no 1 day sanity a day for a week utimi na okono 2 sa yenya ni kakra nim say dey a befa me no kasa wi a free ochina kono me say metimi a start here try now some of us no baby I titi ye ntina ana papa 6 na fufu are ready e odi fufu show udi dikura no anom kwan asset yeah uni she enti be din but you better try na yeah kakra obi say light food there banku na so light food there banku dia then be your heavy food is it americano a problem yeah enti say share naturally no yeah hi you read that ye kuta e wo Ghana hai enye say ye be so ya no pania no no tin ni ade okay ye kwa adwuma na ye ni heavy food no to say banku fufu ni yes ye ni na anopa ye di eno na anopa e be boae e benya energy ye de be ye adwuma ache e benya be 5 hours and san e feel say bia e come cry e na enwumre no mom no ye di light food okay you ready the yindi oats sene ye sorry e binum enum tin anopa na watwan ya nwumre 7
fe no obedi fufuo no a problem on 10 no mum yes na kana pan before be ko adwuma no yeah wadi ne heavy food banku ni adade no wadi na wasesa no e bia awia na pe light e kakra enwira so wa light kakra sanity enwira ne nya light sane ebe ya enipa bebre ho amu didi anadwo a omo mfa nya adwuma bia enti aduane ne betina ho ho ache na wasa asori de akoda ese udi sa na odi koda aduane ne ntumi enya adwuma yes ntumi digestive na onipa bia wa aduane ntumi digestive ansa na akoda e nsempii okay ofo pi enya esichi yare mojabroso ya dia akese pi o ha ni na ejina enuane a edi na nyimbre okay e bia wa aduane a wudi no eye na emom di na time now di so enti no na ho behia se enka into anamon ne emra madam katria hwe san se ho no oba nyanto boase cheche okay ye hwe wo system na ya chew de beboawa be ma won so atumi anya ahode okay o ma ye hwe adidie ene ya num san se de yedie no eno ana ama ye ti se ne ayete o kan de ne num ya na ma amba se ye wo bibi obi ho a o twa kakra ansa na wadidi ho aduane na aduane no wakonechi na wakọ twa be 2 or 3 tot bi na fa betra ho ne otena ho a odi na mfifire ne te no ho say yes madidi eno no aya na mmoa na se eboa kakra yo me da asiminya ana empempi no ana me kase odi betwa bi ansa na watimi adidi ne de ejidi se o de no madam katwe mojedura ebe bo akama eno be bo am watimi adidi wa bra unkotwa bi ansa na o de se efa o se ana sometimes the phone num no na o te hyehyɛ no kakra ma o te adwane no ho a o timi fili kakra fifiri tete o kama alcohol ade a ena obenom na obenom the following day obenom the next day obenom they are addicted sa ebe bo ano sa kakra nti be true baby no na esay oliver kofo pi o ha ohu o ma o se akwawe unu se wono mo nsa dawo ba unu na otum se a draw no yes ensa na etwa ne photo o sha se kakra yebudidi ba bi wi echi na esay ne brebo enti sane o ma na obeye kra na anka bia once in a while bi I say o jiwa ni birthday bi na say once in a while yeah by said there bia obenom ne de ade a betu na mafo okay 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 yeguso ene madam Kachufo Dr. Daniel twetwem komofa ya pomuden ene yedidie mo wiase wodidie ene wonkwa se unidi a obetimi ewu unum so yi a obetimi ewu but wodidi yi enso obetimi anyini ache ama wonso ede ahoto aba Dr. Hansa na bebie ahomato for yan komaso ya kakra madam Katri ana se eba mo you know the flower say Tahid Naturopathic Clinic Clinic Tahid for a day na mo ye o Tahid me da sibio Tahid Naturopathic Clinic and one e twa na ye madam Katrin okay isan say ye de madam Katrin mo je dru e bai ka na ba na madam Katrin den madam Katrin you say na nkura na tudi akire satam ne nyina ne susa e no kra de me ne nyango me kai pa ne susa pa yes ka ne twem no wan to bia eno an me besiwa no bia de ka yeah ena e de ba ndina dodo na e kata hid ne kra mu ye madam Katrin na omo ba omo de lobby cream so buy menim se ote ho asem na se omo jae kakra ene ya me ne o kase ya sa production na se cream no yeah eno de na sa no big cream no se ensansa wo we de ani bia na se skin diseases ahodo bia no big cream no ebitumi abo age wa free sa how ni madam Katrin the use therapy sa ahodo me ensa na edidi djuma e wo fidua no e wa de her friend say naturopathy you be a friend say homeopathy ana ye wo herba so on setremu kakra naturopathy no enioma obo ade nyankopon ebo asase so enuaba tese hahama sa ne o mani nyina
and the boom, a crown of fast or big dear, crown of fast or bed exercise. Okay. So I'll be no nina a can natural party. So, and no, and no amount will be a friend said the 8 laws of health. Okay. And no Emma who say, BT say, proper diet. Okay. Natural party, pure water. Okay. Let's say in Papa no, pure air. And from my ASL for me, exercise ASL, we are high sunshine, ISL too. Was a pimping person and now. I will be Yari. I won't send you a pigeon near the Napi. Within 20-30 minutes, we will send the panel why a day, no why in the day, no one can tell. By endless annual money now, Ubia busy all day, or Quajuma. This annual money, Baba, Madame Katrina, the church is the only course animal sanity. Yeah, the fresh eye, so we are temperance. So they now can do temperance nature will say, I want to show. Okay. And if I say with me, show so we did everything the way be shown. So, and yet, if you are new or how, dear, well, we say, oh, if you are new, me do in a man, come at what, me, man, yammy, dear, Bekesha, and so better not what temperance in the Babuam, we say, say, what you want free side. Okay. After, and no better will say, trust in God. If we say, we be away and say, Uncle Pony more, and ye, this annual money na kaboom. I friend natural party. Yababa homeopathy no. So mama min twa me ho sima ba ko pebi na me mra me ba ye bie ye phone na ye bie ni nyina na doctor cheche homeopathy ene de aka no na fe ye de edwumade no e de aba awie ye ntwa ho sima ba ko emra sesia. Ana wakasa mo wana. O sorry anopai. What can you be? You government tell you to better. Na me bisa wo. What can what pom den ho ana. Orofo ade a chia ade asen. Se wo pom den betumi asipi asita ama wo. Na wo betumi akọ nwuma. Na wo koye adwuma. Na wo gam bi ade aba behwe busua no. Age se wo pom den asipi ade ama wo. Empempi wo behwe a yetumi sori anopa. Yetumi sori anumre. Abribia esori se yekọ enwuma so na se koba se wapomuden ani ho a ebeye den na watumi akoye adwuma na wanya sika e de abeboa abusia no enu nti na Kumawood TV yakofa dwumadi a yato ne din Wonkwa nya odofo yekọ aye bai eto dem po a aya na uta adwendwene na ubisa ho questions bebre Kofi Adeni dodo no a efra me lofty me no ba bedi ahia e wo dwumadi so ejumadi abetimi aboa na aboa mo apomode atimi asipi ade ama wo yare wo hoyi enim abofra enim opani na enim odefo ensan so enim ohiani etodem pa se yare bi ewo wabrabo mu a aya wo hunu enuane esese wudi a etumi eboa wo jumadi so no yeto nsa afre akukudam wona asabi waben no wonimde ewo apomode ho na enu nwa betena se na ya dwene kwampa wapomudin betimi asipi na sita edam. Okay, yasan enso amamakwa ba bio e de aba dwumade a yatundin se wonkwa ehia wonkwa hia nti ene de sa dwumade we ebra medical kase me de Samuel kwabna da ko me de dwumade ho echia me e de ama DJ Lofty. Doctor, mebie mahoma natum enti wa wo question bia no betima frames esi a abra doctor kase doctor na ye kono na aka homeopathy ene de aka no anti fama ye kase na nyina na afrefo no ba okay the homeopathy no so nka ne say alternative bia system bia de saya de okay na eno so no eno de na ye ntai nhwe say o mekoye lab ye sise ye say no moka na mum ye hwe o symptoms a unya wo ni peduanum na ye gina so e de asaw ya de eno nti say make say uba na say the homeopathy hwewa ye wo ehunura ahodo bebre ye de no so plant medicine ebi wo hwa adua bi ni akotwetwe mu nsuo no natural ate say ye de hwewa eno so how bi ani ho say ye systems ahodo bebra ye de beboa wo say je ho fi o yare mba na sa kofa how bebre aye de aba
yes I will hear ba in so eka ho okay nti say den hahama no nso ne ade de hwe o ma ho to wa nti sa therapist ahodo me ensa we ya de bia ni kwa ebe ba so ye kwa ye de kan wa enyi ko ba hahama e wo ho e ba senia ene so wo ho sa no mani nyina ho nti emfa wo ha no nkochinchin ba bia ha wo ho ye hwe ya de bia me kan say ya de a ye hwe wo ho ni say wo ba enyi say na obewo okay ho de ye nya wo ye nya operation so ho okay nembom ya de bia de ye beboa hypertension no diabetes na atna wo so fi bebre ni no ye beboa ma ya brain ase ama sa ha no hu ni pedua ni okay de bia na metai ka say so for hospital when you diabetes type 2 na se ka cho say obenum aduru nkwa na nyina akosi se obewu a me ka cho say enya no kre da obetimi a treat one amana type 2 bia ni kwa me ka cho say yenti okay my men kwa amana so na yentutu kom hello okay hello yeah good evening we didn't be from me free Christopher okay my auntie why Doctor no can say okay like you give so I go there so the answer is I say like no man can na the phone okay okay I say yeah can't sweet after meals no one say no okay oh the doctor be you one hello yeah good evening but you didn't be your friend me free o friend me ma o TV volume no enko form se ne be ya metimi ene wa twetwe enkomo okay Menti why but my TV volume no come from why so TV volume now come from say on tell me can papa hello udini baby of me free Kofi Menti why but your brother was a dear waiting no man okay such as once no okay but you obey you are no why yamfa ofrefo odi ho na fe yanto adwumade so betima frɛ numbers na o screen so no ofra e be fa na won so asem bi a kire wadwunu bia no obusa hello udin baby ofra me free hello but udin baby ofra me free okay mentio but your baby also what there okay unya fibroid okay doctor be you are no warranty cause wana ehwe ma menhwe se menya ofrefo ba ko bia na fe yemfa ensi ha na doctor enyi questions na no na fe yento aso hello udin baby ofre me free but your friend say Willie Menti why the question is said also patient okay number say who did you react the benefit of the people put 20 and go there is one put the problem okay I'm say what the car ne ade ntino doctor wa me fa phone segment ni sia na fe doc
questions kakra man for busebusa no betimi eyi anama ya nafe. Yeah. First question no. Now or say ya idea ya church say udidi wi a di anka na faguso. But the say ya hwe ni say type of aduane bay na udi anti udi anka no faguso. Okay. Enkodi fufuo enkonoma anka nguso. Some fruits and vegetables do not meet. It is a ukodi anka now the good fufuo no so a one fufuo na udi and into mean digesting. Because acid ne alkaline na abeshia. But your intention and so enye enuani bia na edi a yebetimi di fruits ne vegetables na combine. Okay. It is sometimes fruits and vegetables do not meet. Ijina aduane a wudi en so. Okay. So betimi edi anka. Enti ye ba maso ye ho ba cheche kwan ya fa so ebedidi. Eni aduane obedi abedi fruits. Okay. Indi se o pese udi fruits e kan waduane bi ho a enka enye koko nuane. Once we knew about taste it is a sugar womb. Yeah. It's in cafe a situation nuane. Okay. Who share bibi to say cucumber, carrot, no near there. And no here for vegetable food. Now two different food now why we cucumber no sanity. Okay. 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 Nanu yet yawa meeting. Afe second question now be say tea sa who do be or why they go such as moi I don't know. Ebi o ha esi de ohia na nsu hwan ne de keka ano kwasem pa ni say yen say obi a market aha but since I would do pure bon so a enye emo ni pedua no okay ebi o ha sa wodi nsu ne fra o de ya be se na esite okay o de fa nsu nyunu fra na hwe se na ebe na fa nsu hwe fra na hwe se na ebe okay se ne na etie no di nsu nyunu fra na e system no ma sa na ekoye okay bebre na de akomayare ahodo pi na ebre nipa Inti your type of tea, when you pound my bebo. Inti you bomb then about Madame Katrina Share. You bit me a bow. Okay. You no herbal teas. Okay. Now, I know and a bebo. The third question now, oh, baby, besides fibroid. No? Yeah. Say, oh, why? You bit me and oh, be dry, a kill. Bit me a kill. Okay. First of all, you didn't come walk or scan. After the scan, the results nearby. You heard the size of the fibroid. Then we say we dear there will be drew can a bit me aboa man every okay by say na say stage adru no intimi fa adru bia anka ma ne moawa ye so ye be catch na say ukuyi free fa okay na akwa akuyi free ho okay the fourth question na openi bi bisa enuane a osa very good osa onye no na oni bibi ti say popo Bofre. Oju ni honi bofre pi. Na fe bibi a friend is grapes. Okay. Ya wadi bi your friend yellow melon. Okay. Aha. This an your mana a bit me aboa ne pa. Na always say obetwi ne ho afri nkosua ya cheche ni de ano ne ho. So any awesome pekosua. Debi. Any milk akodo a ye no no. Awesome pesa ne ho. Okay. Omo de so obetwi ne ho afri sa ne mani. Na ontwi ne ho free in between meals kakra bi odidi a sope na wo say didi enche na wo say didi na mo mo den say o ti sa o say say ya wa say o tell didi ntem because aduane na say kio because o makom de wa na twa wo yam kro enti say o didi ntem na nka ya kan say ma obi didi a ebe sa trigger o problem no kra akoso enti ye o say si didi twa so dey bi enya sa na tie okay. How pull I bit me a war. Rain no, Ubina, Madame Catri ho. Monsieur, you were here fine enough from telephone number there to Jana, and I'm say, Yamrano. I agree, yeah. That's it. Madame Catherine, you buy no, ye need branch or baby, I can Kumasi. I asked where you been. I a branch and I one, and one Kumasi body. Okay. Say, free Kumasi, her baby. KGT ane Roman Hill na babodia wose o pe car Madame Catherine aswe uko Roman Hill wose o pe car Madame Catherine aswe car ne de wo be ba be si wadwuma na nim pepe ye tro ni bi ana say free Accra road na wo ba Kumasi nso a ejiso ne ade we si Obodi junction ho na we twa kwan ni utwa mu pe obi hu se taxi fo bi ho
say o come madam Katrina so e hono so omodo beba ama wo so atumi abeje wa yarisa the number I did ejuma wo fidua anim no F for power screen is one we say 0278 okay 62 0278 62 the opposite or try 0278 they are Canadian 62 kwa 62 doc you better send the two and afro now so udon monyam abebo djumade all right we say that okay aha and the day djumade no ebesie mamenda me MCL for ase oge Loretta ochunozo and never board djuma yie pa Kobe Frank AJ Hipsy eno mo mkeke ka ho nyina no maboa amadjumade aye kama midin e de Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakus every pemuno yebesanso ehia so yebema wo aduane adi wo lunch a obedi na wia ne de yedebema wo ni nyina ka 300 Ghana cedis a obetua ne ho na ya sa kyerɛw enema wo nyina we de eye fofofo se wo pese obesua sansa no nyuma we nyina ene ebomodi ase ebi we de obeba esan se wie sa niema ya bobo boso nyina yede foforo ene beba eye dakope ene yede e kyerɛw eye Saturday 17th July mu ni da etoso edunson Job training. Kumawood Training Institute. Yasai ababio. Say dear. Yase. Ye ma ye tiefo. Ene ya hwefo nyina. Esua ensano djuma. Wei eye ensano djuma. Ene ti se woni ensano djuma. Bomodi an se obenya ensano djuma. Entra Ghana ha se obaye djuma ba kope na wodi ayeye. Dabi esese wonya djuma bebre. Eka djuma wo ye ho. Sana ye tu kwa abrochi a ye no. Eno nti bra. Ne besua adjuma ni bi. Eka wo djuma bi a wo ye eho. Eno nti se de ye de adjuma foforo ene de aba. Ye be kyerɛkyerɛw bees making. Eye senia ye sidi ahwene eye chain, eye bags, eye mpaboa, eye ye niema bebre. Brand ye nkyerɛw senia si eye no. Mushroom farming. Eno ye senia si edua emre. Wonim se wobetime de na wotwe mienu pe edua emre amana fifi abokama. Ama wotime atu adi ana wotime atu akoton. Brand ye nkyerɛw senia si eye no. Ye nuanom akuafoe ye gusu afrem se momra na wombesua senia si ye we decide edura ye digun haban so ama ne hye ehye ase kura babra entimi enka aduane na ewo mu no brane enche ose de siye no snail farming bra se ne si eyen enwa obetima yen enwa ama na nyini kama ama wonso wakoton e de anya wusika wotimi de aye won kwan papa bi brane enche ose de siye no ye besan so akyerɛw 3D epoxy na 5D epoxy se de samu amonim se 3D and 5D epoxy wo ye wo dem a etishren afei so ye besan so akyerɛw liquid soap sa liquid soap yi wo betimi aton ye bekyerɛw shower gel eye sinesi ye shower gel ama edi dware ama ye honam eye trom bra na ye kyerɛw sinesi eye brown sugar a wo de be ye oniema bebre aton asanya sika ye besan so akyerɛw mo sinesi ye porazone afei so ye bekyerɛw sinesi eye tomato paste no eno ane ye frɛ no tea tomatoes bra na ye kyerɛw kama na fa ye waduane obetimi so aye akoton ama wonya sika bebre ye besan so akyerɛw ice cream wo ye de hyɛ fridge ma